بسم الله الرحمن الرحيم ابن ناو خدای پر دلوان کار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نبويا كو اويت كافر بوينش جهي و فلاو بط باريسا كو كفر خو بهلن حتى او نشان بوان نايت يا كتابت بري جوان پیدايوان. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. او نشان پیغمبر خود محمد صلاف لبن قرآنك ادبر پرت پاقشگری دابوانت خوينت. فيها كتب قيمة. ادوان بر پرادا بحثت راست و فرمانت درست هنه يتسري ادكيشن حقية و ريكا راست. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. و اوید کتاب بو هاتیش جوهی فلا ات در حق راستیا پیغمبرینیا محمدی دا صلاف لبن جیک جدا نبون چونکی سالوخت توید کتابت وان دا هاتبون حتی بوان اشکرا نبوی که او پیغمبره یه بحثی وید تورات و انجیل دا هاتی او لسر راستیا پیغمبرینیا وی کم ببون و جادم او هاتیه هنارتن وان باوری پینه اینا او جیک جدا بون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. و ده همی شریعت دا فرمان بتشتکیل و نهاتو بکرن اجبلی هندک و پرستنا خود بتنه بکن و بعبادتی قصتا کناروی بکن ری خوش الشرکه ورگرن باوریه و بکرنا نویج ربن و زکات بدن و او دین راست کو اسلامه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. اندی اون نیت کافر بوینش جوهی و فلاو بط پاريسا جزای وان او دا آگیر جهنم دابن هر و هر تی دا بمینن خرابترین خلکی همی اون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اندی اون نیت باوری بخود اینایو دی کفتنا پیغمبری وی کری و چاکی کرین چهترین خلکی همی اون. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزایوان روژا قیامت النک خدایوان او بحشتن یت اولیا کنجید بن زیدت خوشن ریبارد بن قصرت وان دادچن هرو هر اوتی دات مینن خدای اجوان راضی بویا و کاروان یه چاک قبیل کریه و او جی اجوی راضی بوینه اجبروی قدر ویدای وان او جزای باش بویه یش خود ترسیای و خوشگونه ها دای پاش.